Ebi yabgamba wari umgenyi mukuru aha mukoro gwo kwigura hizarro aha irwaro lya Rutoto erukushangwa mu cyaro cya Cyanika omumurka gwandangaro ishaza lya Bunyaruguru district ya Rubirizi. Itwa bashaha bitu nangwa n'abashomesa bitu nitubegesa ngo tumwaza gukora sente kureka mwaza kwereza hanga service kumura muri service ki naho naje akora byanye. Bino mujuni Moses ori mukuru w'irwareri yatangaza bimuha bintu ebirwaro rukwetenga munonga okurebeka ngo buhereza bwagenda mu meisho. Twabire ntwetengaho at least ka incubator akabana bazarwa batakashikire tugenda aho kubahubika nakigamo umunyankore tena tucetegereze. Dr. Aida Nanchinga orukure by'amagaro mu district ya Rubirizi ningashi district health officer yashaba abaturage ba Rubirizi okundirwa ryabo. So twabeshengereza abantu bitu batakora ki bataferomuka ngo services zikoze ki ziwireho nabeshengereza umuntu we na ine service yona yakwenda eri kwatagana na HIV na TB umarwaje tukizine kana outreach nazo zikinyogiye no misho so ntubashaba mije services zo mukorechi muzifuna. Honorable Cadet Benjamin owabereho munyeshengero ahabwisha zari ya Bunyaruguru yashaba bebembezi bedini y'Abadventi okurebeka ngo bagumzamu barwanise kizubucyo bworo ombanya Uganda hamwe no kwagira programs za government. Umkurebo butweta gafuta mamani na cha poverty amashuri twagombeka amaroro twagatunga tutangiye kwekora musako kwera ko twazo mu za business zitu okwato kumanya umwana go wageso mu mico ziriye twagamba yija duka yogo muntu ndijo bali nakamya noha iki yakubasa kwega yuko cyakubakibaka mwegese bintu bibi. Pastor Evans Masco yajumirira uburwenguzi obwijiro mu ihanga na munonga bebembezi abakora ahabukiko obukwereze mirumo abanyayuganda aho yacobora ngo kuza kutunga karumo no banza wahayo ekituga cyango ecyabazayire batarukubasa. Ntangire mbero bice abira hariho interviews zo kuhereza abasabe mirumo umusaho yaragaha yakora interview yazika konka bagira ngo omuntu kutunga mu rumogo kubo munansi aharoko government asasure miliyoni 12 babone kumuhereza umuro. Pastor Edward Muwanga yacobora ngo ahabo kwenda kutuntumuro bworo Advent ngo batandikireho programu eyibetsire Adventist Family Model aho bakwenda ngo buryomwe abayine kintu cyar kwihamu entasya otebirwe na nekigambo cyarhanga. Twene kibakweta Adventist Family Model. Adventist Family Model ni kimanyisa ntwenda buli kayo mu Advent yona heri na community eyara balimu abecho kurebera ko kikiri tureke kuba echo kureberaho omumitwe mirungi omunki konka kandi turukubi. Chairman w'irwaro hamwe na chairman w'icyaro cya Cyanika ahirwaro ryombekirwe bazima ubureberezi bwa South Western Uganda Field ahabo bushagiki obabaheire okurebeka ngo babombekera izarro erbeye tarumarwaro gaba menji omu district emyaka yona ire obushagiki buhango munonga numanya ngo kizinde kikuza kwa okikaha kwa baturabize ebintu byinje bibatwikirize ngo tumobilize amakanisa tuye musente kandi batwire na support mpango na hati bagaraka biza mukama bahumugisha mbwene iki kibire kitakabahoga kuruganyo we nazarwa kandi uko mwebembezi we cyaro iki kibire kitakabahoga obuherezo bundi bwo n'ubutubire ntutunga tubire ntubutunga konka kigire byashobanga umwoherezo ku mwoherezo aga gashakwa Olivia na Sasra ahabwa Tayar West omuri Rubirizi.